Zdrav! Kot sem vam obljubil, bomo danes posneli en taki malo težji krog za trebušne mišice. V bistvu je to po principu Tabata, delali bomo z urico, ki jo že poznamo. Intervali so 20 sekund delamo, 10 sekund pauze. Se pravi, vsakeč, ko zapiskati, ko je 10 sekund pauze, zamenjamo na drugo vajo. Tako da, začnemo, ne? Gremo gledati. Prve do 8. vaje. Tri, štiri, daj. There are many debt relief plans and scams out there. So if you find yourself with $10,000 or more in credit card debt, get the facts about legitimate debt relief solutions available to you. Call American Credit Card Solutions for a free informational kit that will tell you about your options in simple, easy to understand language. The kit is free, the shipping is free, and the consultation is free. Call now, 800-541-5656. There's no hard sell and no pressure. The free informational kit can be mailed to you today, so you can examine all the debt relief options available with no one pressuring you to make a quick decision. Call now for your free debt relief kit. Call 800-541-5656. That is a first-come, first-served offer, and kits are limited. So call right now for your free debt relief informational kit. 800-541-5656. That's 800-541-5656. Evo ga, to je bilo 8 zaporednih vaj, pauza, vmes počivamo 2 minute in potem ponovimo krog. Za začetek vam priporočam en krog, malo bolj nadaljevalni tečaj 3 kroge, tistim, ki pa že imate natrenirane trebušne mišice, pa 5. Fajn trenirate. Adijo.